turi muri site nshasha, site ifite ibirometero 9 by'umuhanda biri gutunganywa, bizajya bisohokera muri zikonazi mubona hano hafi muri aya mahoteli. Ni mu kagari ka Rubona mu gace ka Brasserie, ahantu heza cyane. Tubazaniye ububuso bwose mureba kuva hano kugera iyo ruguru, hafite view y'ikiyaga cya Kivu 100%. Hano hantu hafite ubuso 1100. Twakuramo ubuso bw'umuhanda ugiye gutwara, ndavuga uyu muhanda uri inyuma yanjye. Murabona hirya hariya haraho imashini yacumbikiye, ariko murabizi ko tubaha update uko bukeye nuko bwije. GC turi kwisonga ku makuru yizewe muri iyi zone. Nababwiye ko iyi site igizwe n'ibibanza 560, bimwe muri byo ni iki turi kugurisha. Iki tumaze kubereka aho hepfo mureba ni kuri Heza Beach, hirya gato kuri La Palme, gukomeza kujya kuri za Nirvana, turi muri zone y'ayo mahoteli. Hano hantu rero turi kwagurisha ku mafaranga meza, ni miliyoni 70 gusa z'amanyarwanda. Ibaze rero kuri miliyoni 70 ukaza tukaguhereza iki kibanza muri zone y'ubukerarugendo. Aha tuhagaze ni muri rompuwe y'uyu muhanda uri gukorwa. Ukuvuga ko uriya muhanda uzakomeza uza hano hafi dusatira, nugera hano ukore rompuwe imanuka hepfo tureba. Murabona hano kuva ku muhanda wa kaburimbo kugera muri iyi rompuwe ni ugukoresha metero 15 gusa. Murumva ko ari ahantu hafi ya kaburimbo. Fatiranya rero aya mahirwe kuri miliyoni 70 gusa, unyura muri GC tuguhe bimwe muri ibi bibanza biri kugurishwa. Izi metero kare ziri gutunganywa, izi hectare dufitemo ibibanza byinshi, nawe utsindiremo ikibanza ku mafaranga makeya. Turabakunda cyane.